I pozdrav ljudi, ajde da zaigramo GTA 4, sa vama je Stefan i upravo igramo malo GTA 4, znači malo ćemo tu uživamo, malo će biti zebancije i tako dalje, tako dalje. Sa nama isto i Niko Belić, znači Niko Beliću predstavi se. Dobro, on ne zna da priča. Baš je angry. Ok, znači, ajdemo mi da krenemo malo da se zezamo. Roman Belić je napisao shit need help come to the depot quick man, no. Zašto mi nije napisao da idem, da se kuglam sa njim. Treba će nam kometa. Vidi kometa. A čekaj, ako je to kometa, aha, da. Ako je to stvarno kometa ili komeda, daj da nabijem prst u kurac da vam ti barem šta je, šta. E pa brate, pa daj brate, jeste fora šta se vrtiš tu kod dik. Će YouTube da gleda kako se ti meni vrtiš kod dik i uništavam ja auto i će gledaju nešto normalno. Shit! Niko Belik, what are you doing? Komete! Komete su iza. Ej, ljudi, iza su komete. Ali samo da ne lupe ovdje, eno iza groblje. Wow, leteća kometa, da. Pošto se ovaj auto zove kometa, a ovo se zove leteća kometa. Znači dajte da zaigramo leteću kometu. Vrti se, vrti, ko na roleru, ko steru. Hajde vrti se, samo što ne radiš stunt, pa mi daj malo kurac za neki, šta više kažem, a nemam pojma. This is the very car for gays. This is the very shit. Unbelieve I can fly, I can touch the sky. Vrtim se ko čigraj, pa tu je da shante čigra. Ok. Bum! Automatic dick. Bežite ragazzi. Aha, eno ti će ja, tamo. Kako priča čovječe, ko se guši? Čovječe. Čekaj me bre. Gdje si krenuo? Gdje si krenuo? Ovi ljudi su nenormalni. Ovo će da sviraš, evo ti sviranje. What the fuck? Ok, to je neki autobus za kometu. Ja upravo se vozim sa kometom, samo što kometa neće da poleti. Daj da stavi moj radio, ako je govno. Dobro, nećemo mi copyright bolje. Ovako ćemo mi. Ćao. To je naš srpski radio, ako hoće neko link daću, napravit ću tutorial na primjer kako to ubaciti. Nadam se da će dogurati negdje do nekog dika. Kako je ovaj mikrofon, dijem kameru, sad naguro mi se gore. Ko ono kad trebate, samo što ću ja to trebati, ajde beži kometa. Kometo. That was nice. Oh, food and animals, that was the very nice and it was neat to watch and look, but Shotgun! Čekaj bre, nismo završili kineski.
Oh, izvini, joj, si živa, joj, si živa. Kometa! Daj bre, svi priča ovdje kineski jezik i normanski jezik, ko znaj koji sam sad ja govorio. Vrištački jezik. Gej! Gej! Are you gay? Are you gay, gom? Justin, dođi vamo! Ej bre, geju! Kud si krenuo bre, nemoj ti je... Marš na moju kometu! Marš! Šta je bilo? Are you fucking gay? Are you gay? This is the fucking gay, ljudi, ili ovo gay ili šta? Što će ti biješ sa mnom, Štitiš geja, pederu jedan, ti si sa njim pedera. Ste se jebali juče pa ga štitiš. Sad ćeš se bambuseri, bre. Veži ti taksist. Kud si ti krenuo? Come back, gay. I wanna kill you. Florian. Pričaš srpski? Pa da si? Pa vidiš, on je baby. Viš da su ti rekli da si baby, bre. Šta su ti rekli, bre? Jebi me te, Baby, gdje je moja kometa? Bože, gade. Evo moja kometa i više kometa te nećemo koristiti. Zato što ćemo sponati... Okej, ja mislim da je to gej. Što driftuješ taksista, bre? Ko te uči, pogledaj motor moj. Će da ide ko traktor. Ček se malo, okej. Viš kako Niko Belik zna da vozi. Će to biti traktorina. What the fuck? Hajdemo da zaigramo malo motoricu. Opa. A ono što sam doživeo, gej u GTA. Pa da, gej. Ček. Ako kažemo GTA, a zašto ne kažemo gej te ja? Gej, pa tero te ja. Šalim se samo, ljudi. Ma terat ću te ja. Niko Belić! Bravo! A si precizan. Ovo je bio koš, Niko. Čekaj. Gdje si? Niko Belić. Pokažem ti šta si. Pokaži kako letiš, Niko Belić. Čekaj samo malo. Pokaži svima. Idemo. 3, 4 sad. Sve što si uvežbao. Niko Belić, šta sam ti rekao? Niko Belić mi iznervirao. Povredio moje osjećanje. Ladno, ljudi mene šišaju 3% što sam je pao. Jeli bre ti, ostavi tu cigaru, daj meni. Će da ja dam tu cigaru, šta pušte tu? Vutru, kurac, šta pušte? Aha, okej, a si ti slučajno gej? A dobro, to je bilo to. Veliki UZZ sa gameplaya, hajdemo da zaigramo sa Stefanom. I pozdrav, ovo nije copyright, pozdrav.